Welcome back loite ho. Hindi film ading ati san mel sita anakiso na film. Kil chu hiding hitam katia hele. Marco ka hinvet kira hele. Kil sang chun anasat in. Kay het dana wang Marco film hi tu chana dinga hindi filma thi san mel sita kiso tam na pen hung hitan te tin kata sane. Hiti chu hi zin hi banga film na sa chu tu ni ting le ju tui chim channela ingai diwa hitai. Tu ka la zong chu tui jim channel la video khin koi lo wangin khatpa channel hin crime to sim ngei ta ki explainin na vet lo lai le ada vetan thu sim hong ki paten gol chani hi hong ki vet se khatpa men hi Victor hin khatpa men hi Wasim hi Victor hi amit aniawa ko na ana cho hin Wasim hi akhut le kenga anaman ning ji he Victor zong hi mit cho ti ding hello achi a chi jeng thil nama ko na akhunin ato kha ho zong chu asu mil ki zilo hitai amani zong hi ni hla dang bang bang chun kidel wedding hin achi ron tai sum ato ziwa apan pipa a hat ni ni le sum tam ta ta an mo ziu hi chi hi gu thima sipai ho he lova an bol ziu hi chi ni hla ong chun Wasimin apan pipa hi a hat mo tan alung na thim jing en hi kidel aki chai phal chun hong po do ron ta na hi le to lang hin Wasim hi a upan kol hin bole au pamin hi tarik hi tarik hi gangster holanga ana pangahin azoteng le koi hi wam ihin sei diu hi aso pipa Wasim hi aphada phatjing pharmacy abol le au pa hin drugs them zo sa ding ati hi ahin la aso pipa Wasim wang anom poi Wasimin jong phone chu akoi tan Victor zu to ahung kheu limpe thlonin a hi le kining lo wachun Wasim o chu athip tai Victorin jong itabanga Wasim ahowa hi le Wasim a paulo phada chun aboya omahi ti chu a hetai hechia hi mi phalo ho hungwa Wasim hi ahung thau hetai a that la abos pau hi Rasel akiti Victor zong aki mai phei ne hi le aloi pa Wasim thilong chu a khoi khatai heche chun mi phalo ho omna lang chu akeng a khoi kha ki tan mi phalo pa chu amai la azong hi a khoi kha in a perfume ho zong hi anam heden tai Rasel te ho zong hin Victor hi mi cho a hi je a imacha hepon te ativa ana tha lo vo hetai Victor zong alung na hle jingin ajing ni kho hi hong ki vet sa tai ajing ni kho hin sipai hon jong Victor athil het dan ho chu avel to ki rovin he Victorin jong Rasel ato kha dan anam ho zo si hong chu asei pin agari hong nawong chu defender hi ati pe sipai hon jong Wasim au pa tarik hi agadong ki tawin tarik in jong asopi pa thu ho chu angai lu dan ho asei pin Wasim hin online betting ho ki del ho them agave ji in hichi a cho melma a hin neya thau hin te ati pe Wasim hi apul tho nakin amano hin hichi hi aloi pa Victor zong ma he tarik te ho he to Rasel te ho hi party khat ana hi win hichi apul tho nakin aman na wa hin athat pa ma Rasel zong hi ahung tai gari hong kinga to ki to che chun Victor hin gari kinga dan chu a he pai jinge Rasel chu in sung hin ahung lu tan hi le akeng po git ho zong chun ageng mo che jing tai agari lang chu achi phein aga khoya hi le defender an ki sun tai Wasim that pa chu a hi momong eti a het pharin aman zong akingai pinu hi kola bolin ahung dingin sei pe tai Raselin zong Victor hi avet li jing a hin Victorin thilzo si a hin sei do theidinga het pharin gang chelin Victor hi anapomang tawin hi hichila ina hi drugs them anakoi ziu acid dong lin ta khada hi anakoi hi Raselin zong Victor chu a sei pe tan mi chona hi zia hi chini hla chu kan hing hoyu hin naloi pa chu koi tha hi ne het nomam ka business bolo asu boi theiding hi ti au pan a het phara ei tha sa hi atitai Victorin zong nang holoi hi na so cha lo deu hi nom chan ho zo siu ka sei do gam ding hi atitai Rasel zong alung hangwal jingin aloi pa kom chun video recording hin bolen atin aman zong Victor chu alol hin amanin acid tengki achun asyap lutai acid ki koina sunga mi him khat akile luting le ep momong changji hamti het nom jia chu video recording abol sa he Victor ata so zo se chu azun gam tan agu ho chu wanung hin apai ta ve minasata khat toni kitipa hi hong ki vet sa ki tan ama ho hin sana business abol ji wa he sana ho smuggling abol ji win gangster na samong mong ana hi ve hichi smuggling business a hi member tam ta anam win a hi wang alungelu hi partini a hle hen thei a hi tua to ni te ho hi alungelu a phapon a boss pu George kitipa hi chu do ding atiu hi
Tuni te ho party a phalo lang ti jing witin ama holanga pangho hi ga veo hi te Tuni a hi in achapa Russell a hi in Defras a hi in Jahangir a hi in chuting le tarik chu a hi a phalang ho party hi azouting hin sei ki du hi Victor Esida na thau chu a bospu George asupila aniau pen pa na hi chizi chun Tuni hin achapa Russell le Defras hi akichat pi le jingin itilom loma nangoloham mi cho khatzong na ki mat do sa jengu cho phate cha athilung chu na paiwenam police na hin mu do wa hi jongle eina do jeng diu hi ati pe Raselin jong Victor Esida na hala chu a khut jong hi them khat azur kha hin aka na maha amen hi Victor athilung tuila na payu chu a hin mu do tawin sipai ho jong hin khol na hin nei pai jeng ve forensic hon jong sipai ho kom chuna seipin athipa hi kumsom ni lekhat kumsom ni lani ti ho hintin Esida ki hali tho hi ati pe Victorian anakingai pinu jong hi police station in achi in Victor amu ta lo je chun complain aga bolen hi Victor akum ho chu asepin ami cho hi ati pya hele sipai ho jong chun Victor dead body a hi ti chu a hin hetawin a hi wang nunga nu asepe pove police ho jong akyu tawin kui mong hiya jorso pipa Victor hi athangam jengu ham a inova ui chabanga hang Marco omhu a het lo ve dem ati ove Victor thilong hi a inkote jong hin anamo hitan alung jong hang hle sing in hi Victor inkote hi ka veki taw hite sana business ana bolwa a phalo lang party le a phalang party aume inati bangwa chun hichi business ana lam kaya hi George a hi George in sopi a PNP numei khat NC ki ti omin aneu pen chu Victor chu ana hi apaniau chapa ThadouKuki ti pa jong hi omin chuting le George apan anakiwa chapang khat Marco kitipa hi ana omen hi business ana bolma wa party a phalang ho chu George inkote kyu se to bang hi a hi aloi ho chu George kom hin achivin George song hi lunghang ta ana to wa hi hla do nakin inei ta lo deu hamati a hele George in EP hla do be deu ham ata sa ki ti jong talova father pa kom chun gangchela avui do dingin seipi in atipi tai khatpa chun Marco a hin ti a hele Marco ki ti seipi hivin ati tai a hi wa Marco hin athu a her hi tale a kilomi a hin ti pe ki de Marco hi Italy gamlanga ano mahin insunga boina oma hele Marco hi tobo ki to ji a hi insunga chun chapang ho hi a kyolim win apania wo Marco ana satdan hi a seuve phachi sa Marco na satdan hi hong ki versen ni khat cho zor si mi phalo kharin phone a hin bolin sana nei pe lowa hi le na so pi pa thilong na muding hi ati pe zor song aki chatle zengin Victor amat o hi sa Victor cho a hol le zengin hi le in tol chun nom ta in la na nga yin hi mi phalo hon anamat chu Victor zo hilova Marco zo chu ana hi ta na hi zor song han heu zengin azinu ko ma chun matlo hilding khat aki mat kha oi tai tu a adu ba te diu hi ati pe Marco hi ong ki vet satan ama hi ui cha hang ta hi to ana hianu hi Marco chu to ui cha hang ho jong hi ong ki deltan a kha jong a ke pe jing in hi vena kon chun hung po do tan aman ho ko ma chun nang ho hin matlo hilding nei ki mar khaw hi tai atin ama jong von nian ta so ba bang jing in mi phalo ho chu voi chu chu din a hla jing in mi phalo ho se si chu minute khat sung hin ana that chai jing in hi George apau go hi aso pinu NC hin ki hop pi ding ati tai hi che hin George koma ei ho mi thumbo I khop deu hin a lo ham ati George in wang mi li hi ve ati tai adang ho hin Marco hi insung mi azong agial thei be se lo ve hin a hin la Marco min jing jong hi George pa hin apu min analo sa hi a kho na zo si a Marco apanga hi jing je chun George le Victor wang hin Marco jong insung mi in asim tha ai na hi Marco hin Victor jong angaya angai lut jing aso pita ta agial jing hi hi chanchu achi sa in a seu hin tu in present in hunglut ki taw hite Victor hla do nakin ananewin ho in a hin major sin jong alung na thu jong asein hita Victor ta sa ki chim ho jong hi to bang bang chang diu hi ati ho in sunga chun a business partner ro Tony te ho Jahangir Russell te ho jong hi aum che win hi Marco jong hi ahung hlunga hitan aman jong mi pila hin hita hin hin se ka so pi pa that ho hi king hoi lo ding hin athisanuwa ka sil ding hi a in ti to langa po do pharwin George in jong Marco ko ma chun
ipidinga ho in sunga hi ta chu thu na sei jeng ham nang koi na hi ki het jingin thisan khada na pin pi mong na ki sa ham ke hon ka po nat bangin nangin pona thei pona te ati pe he che chon mar kon jong a hin don burin nang hon mun chomin e sa win lang in sungmin e gel hi jong leo chun ke dinga wang nang ka upa na hi in Victor chu ka su pi pa hin an si hi ka su pi nu hi nang ho thum chunga khut hin hla ma hi le ka don da lo ding hi ati pe Victor Adam laya Marco to akivop hlon lai ho chu hong ki vet sein anaki ngai hle jing hlona he meeting hi hin boltawin he che hin Jahangir Tony Devras Russell abonwa hi to khom wa he Tony te ho Jahangir te ho jong hi aki hen mo thu sawin Zorsu atlamon tawin Victor hi pathinin angai lut be sezia aki pui wa hi tan te ati pove Tonin jong a hin sei kidin ei ho la awang hi to bang be sia a phamo jong ium pove hi chi ho hi party dang bol hi te in te ati pe Zorchen jong a hin sei tai nang ho ki ti ki thopi khangai chapoe police on amat masanga ken kamat ding thuta ka sei do sa zo ting le ka tha ding hi ati tai he che chun Tonin jong a chapa Russell chu hin din sein Zors ko ma ama hi ka chapa America ko na hung a hin tu a ko na ke e hel ding hi tai ati pe aki ho na wachun Marco jong hi hung lut tan Tony te ho jong aking la jeng in he Tonin jong Marco ko machun asein Victor that ho mat do theina ding in team khat si mu hitin ka chapa Russell hin hilam kainan te Defras in a hin sei kidin amat do wa hi le hin that pai leo hi zinga chula hin te Marco na hin sei kidin tha ho chu I chan jong a bol the hi thi na sanga lel zo ko na ka pe ding hi ati aka lawa chun khat hung pawin George ko ma chun hi to bang chapang ho po hi ta thu na sei sa jing na ma sanga atia hi le Marcon jong sei chai sa man lo wa chun a hin hian hlu pai jingin akal hi to banga buina hin sim kida hi le alu a mei chang ka het lu ding hi ati meeting a ho zo se chu koi ma cha paw ngam lo wa chun a thip be ta win hi police ho jong hin Victor thu hi a hin boi pi pe jeng win hi khan holang hin Marco alung hang mong ai hi ti he ji win aki chatle jeng we Tonin jong aloi chapang ho kom acha te kom chuna sei pin thu na sei zo siu Marco masanga ching thei ta na pa wo nga ye cheng khat ne hin sei hilwa hi jong le iki chai yeng thei diu hi ati pe zor sin jong asopi pa phu la go je chun agin mo dom hi aga that jing ta na he phar si hin Defras Russell te ho hin Marco hi aki wo pi jing win Marco hin la asopi pa that ho hi ti a het lo jing hi Marcon jong police khat hi I chan a pha hi tam athu hi adong ta na hi le police pan jong Wasim le Victor ge si akizop mana hi le kilome aji chu Wasim thi chom khat juwa hin Victor hin thil khat police ho ko ma I sei pi govin sei pi man lovin ama jong athiki tai ati pe Tony te ho jong hi tarik komin a che kidwin nang hi e hola a hlasam pen na hin na sopi pa le Victor thi ho ne hin sei po a hi le na cha te zo se hi ka tha gam diu hi ati pe ove Marco jong chu tarik kom hin a che ki tan a thu aga do a hi le Victor jong chu ken jong sopi banga ka nei hin zo na pe na chun Wasim to ki voplonin ki del ho khu aga ve hloni ati pe tai he che chun Marco te ho jong fight club anom jina lang hin a che ta ve gatekeeper security anom ho akon chun a hin ve phei pan tawin ala uwa ana hat pen ring sunga anom pa hin Marco a hin go tai Marco jong chu aga lutan ring sunga chun khat pa hin na upa te ho na ki son pia hi chan hi na pha hin a hin la dama na ki le do loading hi tai ati pe amit wa them chu ala pin Marco chu azo tho hle jenge hi che chun ki del chu hin pan ton ta na hi le khat pa hi pang saman lo chun Marco hin a hian thal pa yengin hi khat pa loi ho hi hunglu tawin Marcon jong ka su pi pa dinga thil zo se ka bol thei hi atin khat ho loi chu ve atin a ve tai a khut ho a he bo pe jeng ding a hi pharin khat pa jong a ki surrender ta na he Marcon jong CCTV footage ho athum ta na hi le khat pa jong hin zo a sei tai mi khat hi a hungin hunamin eila pi ta ve ama chun khamul jong anei poi ati pe hi chia hi pidinga zo a sei ham itiwa hi le Marco hin hi chelai muna jong aga holding a hi ti Russell te hoina he jewa hi chipa hi aga bol cha ma sadu hin zo a sei ding dan ho zo se jong a hil ma sadu ana hi a na munuwa hi sana smuggling a bolo hung hlung ki ding he tai 1.2 kg hung ding a hin mili ana ki hom diu he Tony te hon jong idea anei ki tawin George te ho hi chansa loading atiu he
Tony te honjong adang ho kiti het salovin 90 kg chu akilavin 30 kg chu custom officer pu thu a im na dingin apitave sana zo se custom officer pun amantai ti chu zur sin jong het phain alung hang hle zenge aloi ho chu asepi tan e ho ka la hi aphalova uma hinte custom officer pu sana amat sa chu gangchela ka hin hol do ding hitai ati pe aloi ho jong hi ki chathim jing tawin he hi che chun defras ki tipa hi to gari in a pot do lontai mun khat hi pha pha tlonin defras in chong jors ko ma chun nangin na hol do masanga kin ka sei do ta loading ham a hin ti hi che chun jors in jong gari a hin ngai ne le defras in jong a oi chem cha hin asut pe tai veldam ta wei chem cha asuda a thiding hitam tia ada hla chu jorsi lo inin anazen ki tawin angdam do ki ding hitai Tony te hozong a zona zon chi zingo marco ko machun hi to bang thil bola hi kuidang hilo defrasi agati pe tawe defrasin Tony hi gari a ananga hin Tony zong hunrun pharin defras ko machun mi chemcha sun ngala chu ipidinga athi na khama na bol lo ham atin ha vo in defrasu avotai YouTuber khat hin fight club mzina lang hin drug smuggling them abol ji ati a hiat jia hi ana khol hin agari a camera zong ana koi he wasim aki thaza na yong chu camera hi recording abona no matai hi chu hazu si chu police inspector pa hi ahung pita na he police panjong a officer pau api a hi le a officer pau hi Tony te ho langa ana panga he aman jong agana ganin Tony te ho asei pe en hi le azan jana chun sipai camera footage in lapa chu athat tawin YouTuber pulong chu amanuvin athat tawin he khatlang amar ko hi akingai pinu hi tong ki vet sakitan ama hin Victor phula ading bo hi angai to jing hi ta ji chun engagement anaki bol pinu zong asu mil jing hi tai hi ji chu nunga nu zong lung hang hle jing in marco chu engagement ring apekitan na in ko tian zong in ko a zong nang hi na gel lo hi tan ke zong hi thei pong ka te ati pe tai YouTuber pan video footage anala achu police pa zong hin a officer ho ata san lo zia copy khat chu Zorste family doctor pa hi ana pe hi hichi doctor pa zong chun Zorsi ang vet sa ta na hele Victor thadale wasim thada hi hin he do tai chi pe da hi marco hi Russell te ho hi to gari a ki tol pe ro he a upa Zorsin zong a hin call tan loudspeaker in a koi in he hicha chun hin sei pe tan na so pi pa thad hi koi dang hi poi Russell te ho chu hi in ti tai Russell in zong marco chu aven a hunui tan hichi pe ta chun anung langa to pan marco hi alol khawin a hin hian tai Russell in zong marco ko ma chu nangdinga video khat kana koi jing hi atin Victor echira atha dan ho chu avet sa tai gamla hin ana pui tawin vuiding athiu he marco hi achang se hi pon aloi khat to ana hian thau he hi che chun Russell in zong achem cha hi gila tan marco aling ko hi asut pia hi le apeng za jing in he ahin la so maya hin ki chat mel ki ti apupo na hi le Russell zong lung hang che che jing tai Russell in zong chin so thing at na ho hi ahin gila tan na ki chat lo ta ta ham atin marco loipa a khut chu a tan pi tai hi chilaya ko na hi thi san hung ki so na hi na sa hi Russell in zong aloi chapang hokom chun hin that tawin atin aga da lagu ra hi le chamcha alolat go pa chu a khut hi marco a hin pe pi tai chamcha chu aman chong aga pe to kidin akam hin apedin alolat go pa chu alol zo asut pi tai hi chilaya akidelu hi puspa last fight sanga khunal zon lai hi marco zong a hin nai nai chu a oyu alolu akil do lew hin asun sun jing tan anong kali a akut akanu yang chu chamcha hin a hin ki atan tai akut akikan pera bon i macha lo theilowo akut hin ki hlap ta awang chun hi chaniau ho hi akut khatlang gelin aki choitan hieng thing e a abang jing tai mel sita chun anaban tha jing tan Russell bo hi abatai hi chin guma onga hle jingin aloi pa hi ahinga hi na lai jin gari sunga hin ato pi tai som khat ato zo pharwin go zong hi ahung tang tan Anwar zong hin alel hle jing hi hi chi ji chun marco en zong Anwar na lel wal jingam ati na na sa wal jingam atin marco chu thang tom che che jinge aman zong aloi pa mu dinga chun chin so chu aloi kaitan mi phalo ana thimin lo lai ho chu akeng o akhudo awayu abilu abana hla pe jing tai ichi zo chun Russell ko mina chetan Russell zong a lieng ding ati a hil Russellin thil khat hin seye Victor cha a hing lai nei tha a hile Victor cha na mu lo ding hi a hin ti pe tai
Victorin aki ngai pinu hin naw anavop hin hichi hi tonin anaman hi tai aman Russell atha hi le Victor ki ngai pinu zong hi atha jing diu hi a het pharin I ma cha lo thei ta poi isa atla na diwa hi zors de ho hin sana ani zo siu zong ape diu gold mine factory ho amina amzo si zong toni te ho mina hi akwai diu ngai ding hi tai en si zong hin au pa zor si ayang ho tan hi chinu ga thla do na ringa chu isan nei zo siu hi nga pe ding a hi tai naw cha zong chu Victoria a hi a nam hiat a hi poi ati hi che chun zor si na hin sei kirin ei ho thi san wang chu ki hai pon te ati Marco zong hin aki ngai pinu ko ma achi chi jing ji in hele aki ngai pinu zong Marco ko ma hen nei zui zui ta hen anom mo e ati a hele Marcon keji ani ki cha da hi lawang olmo hen ke ka dam lai sia I ma cha na ti loading hi ati pi tai zor sin zong Marco ko ma chun athum thum chu sum le pai sana dang ka ati ho zo si nga pe jing win I thi san o hin I hu do diu ngai ati pe Marcon zong devra si a inova konin agaman do tan container sung khat hin a hianin gas a hla khum ding a hi isa a hian naw chu adong hin hi le devra sin zong a sei poi hi chi chun phone khat hi ada hla pe in gas su a hla tan container kor kha cho kha khum den tai Marcon zong devra chu ada hla phadin devra chin alel wal hi tan te aman zong Marco hi kol a hin boltan isa a hian naw chu a hin sei pe tai hi chi chun Marcon zong agana ganin agari chu a hin isa hian naw lang hin ana chi tai devra aki hian na yong chu balloon aki beng ke abang zingin apo za ayenge isa aki hian naw lang hin Marco zong aga hlung tan hi le mi phalo ho na dim jing tawe hi chi ta wang chun Marco en zong khuthut te chu hin pan tan mi phalo ho chu tol le bang ho chu ana thing sa jing in hi azon alang hin se zong a hin mang tan mi phalo ho chu a khian tong la ala jing in hi Marco zong in chung langa chu ga kal towa hi le isa nom bun mei dang khat le toni hi anomin tonin zong hita chuna mo eng thei ding ham ka thum ho zo siu na hin choi teng la bo isa ka pe diu hi ati pe Russell te ho hin ki pi to na muna hi anangau hi tai hi che hin Marco zong aga hlungtan suitcase khat hin thil khat a choi Russell te ho hin document si te in te ativin aga ahwanuwa hi le aking la azingu ve aji chu hi chi suitcase sunga chu toni khut khat lang ana uma hi Marco chun toni a khut khat lang chu a hin tana toni hi a hian hi tai Marcon zong Russell ko ma chun kichawal hi en napa hi tu chana thilo lai hi achi san wang long jing a hin naga hu do wa alowa hi le thiding a hi isa chu na hin tlateng le napa ka hian na ka sei pe ding hi ati pe tai Russell zong lunghang le jingin aloji hepon isa chu a hla tai Marcon zong isa chu apuin an pot do hlontan hi che chun address zong a pe tai Russell te ho zong agana ganin apa hu do ding hin achi ta ve na hi le apa hi room khat an kam khumo hi hi chikot kha chu hun wa hi le mei chang zong leng ding achunga zong hi esidin apa hi asun khumeng ding hi Marco hin de to ta sagol thang ana kampi dan hi dai kot ahon wa hi le toni hi thijing ding hi het phatwin ama ho zong abang langa kunchun akal do ta ve kining cha chun meipum ho chu ala do win esid ho zong chu ala do ta ve khuphulo kha chun kot kha chu hin hong ta ne hi le ato na no yang hi bom ana kampi ki de hi bom chula apo jing ding hitan apa chu hu do thailo diu hi het pharwin ama hon chong ada hla chop jing win a hi le bom chu hung po tan toni yong chu a halin aleng che jing tan lokim thei hi ta poi Marcon zong isa chu in a hin apui hlung tan zor song he tha nom ple jinge Marco zong hi apa cha hle jing in hi nangnin isa hi pui hlonin lang ka seina ina chun tu pi hlonin gal hi ken ka hin chai ding hi ati pi tai Marco wang chu a chinom pon zor sin zong e ho su khil zia hi Victor cha hin got na mo lo te na dingin pi in ati pi tai Marcon zong a hin sei ki tan ka chi lo ding a hi zor su mom na ke zong ka ding hi a hin ti tai Toni zong chun Russell le hilowa chadang pasal khat zong hi an ki wa tha hi amin hi Cyrus a hin ama zong hin mi tha hi izemong mong ati lo hi Russell in zong apa khut Toni chu a choin a upa Cyrus hi agave sa ta na hi le Cyrus song lunghang le jingin koi bol ham hi ta hi ati pharin Marco ati pe tai Cyrus song hin Marco te en ko hi bol cha ding ati tan koi ham ti asu pe pa hi adong tai khatlanga hin isa zong hin naw anei ding bo hi tan awai anat sa tai zor sin zong azinu le Marco ko ma chun ina hi naw nei den sa ding a hi zenge aji chu pa mai po do diu hi arik se ati pe tai
numei doctor khat le nurse khat zong hi ahungin isha hi azen pan hlon tai kining lo wachun like ahung thitan mi phalo ho hi hung lut go hi tai zorsin zong marko ko machun nu nau chapang ho hi room song langa pui phei tan ati be mi phalo ho zong chu hung lut pan tan zor song te si ti ding hello lip thet zing na lai hin mi phalo ho chu chemcha amang chen aban ban hin gu thim thimin a hin sun di li jing tai tam thim ta hi ana that tan hi che chun marko zong hi hung ki pan ki tai mi phalo ho chu akap li loi asu li loi akiu li loi zong adim jing tan a hiwang mi phalo ho hi achat sahi be jeng ve pam langa hin Cyrus te ho hi anum na lai ve ama hon jong mei pom hin pama kon chun a hin kap hom ta wen window ho grenade zong a hin selut pa hi le rumong hi a ko la la jing tai Cyrus te ho zong lu ta wen hi che hin jor song hi hin kap khata ve Marco hi to Cyrus zong ki del hlon ta na hi le Cyrus zong hi a hat hle jing en hi Marco zong hi chemcha in a op la hi hin sut kha pi tai khatlanga raselin chapang ho ki sial na room hin alut tan chapang ho hi aban banin a hin mantan abang chu bang hin atali tho jenge George inkote si zong hi a hin mat hi tan room khat hin puilut ve hichia George inkote atha naw hi amel setli ajengin ki da aning sit he ho ding awang lo jeng na the hi George cha te chu abang chu khaili bi thovin abang chu chut li bi thovin khatwang chu cylinder hi alu ata chip jengo hi hichia hi George le Marco ni ma cha lo theilon lo hitai aji chu alel hlon wal jing hitan Marco zong hi amai ta chemcha in asut pe ve Marco ki ngai pinu zong chu a hin tha pe ki tawin George sa jinu ong chu amai hi aloi ke pi tho jing ve Cyrus zong hi naw nei nu room lang hin alut ki tan doctor nu le nurse nu zong athat tai ana hong do lo lai chu force a hin asot do pen isa zong chu athat tan ana hi akyang khalangin aki khai do tho e hiche chun Marco komin a che kidin nang tha zong hi abaya bai jing ding a hin la ka tha lo ding na hi hita hi na hin kholung na puma na hin manding hi ati pe e Cyrus te hon zong ada hla zo wa hin Marco zong alung na hle jingin a peng tho jing tai zur song a thi ding ko na chun Marco koma hi cho loi hu na hin tha chai te te ding hi ka thi a ka naw te to ka ki mo to teng le Marcon iphu ala tai ka ti pe ding hi ati hicha chu hero pa Marco in ipi hin lo ta mi ti a hele a kha naw asar kha na ho chu aman a ki khuin asam ho zong phati chana ki votan smart thet hin a ki sim kirin perfume zong a ki nuin mi phalo ho na lang hin a che phei tai mi phalo ho na lang hin Marco a ui cha hi aga che ma se khat ho loi na ui cha chu a phat win kot khalang chu ha po in mei hong kovin hicha chu Marco lu tai a keng ko ho a hin hoi lai chu a ka tam a hi wang Marco chu a poi ta poi mi phalo ho zong chu lai na hin ana ding win achung lang ta hi Cyrus chu ma hi aman zong puzang rose kung fu chu a hin mangtan mi phalo an ki gol ho chu step a hin mangin a hlai phein Cyrus kom hi a hlung tai Cyrus chu to ki del thon tan hi le aloi chapang ho zong hi a hung kal do gam ta ve si mila tang tel ki le lut a bang jeng win a ki chu tho jing ta win hi Marco zong wang deu ti talo a hung ki ji in a hi la sang holong cha po ke a jing en hi a na ko ma hin machine gun a hin ki mai do tan hi ta awang chun mi phalo ho cho mi thun gu hlan laia disco den sara lam abang zengowin machine gun a chun aban kap chap jing tai Cyrus le Russell bo hi abatan Russell hi to zong ki del tai a khut hi a he ke pe jingin a oi chem cha hin a sut pen alung ala do pe tai Cyrus song hin naw cha chu a khut khat langa hi a khai jing hin e shit la a pai gora hi le na ganin Cyrus lol chu ban tan tam naw cha chu a ki choi manen hi pu hin la chai pharin aman jong anaw hin ki pomin wi cha chu hin ki kain hu po do tai hichana hi thusim chung ki chai tan na ngai no ma hi le lai hin bolin lang video ki le nal ta khat to ki mo to ki ta hu te guldeo isu piu lingboy guite ama hi Singapore am hin channel tha aki honin Singapore gam nop dan le akiman chancha na ho vlog a hin bol jin video Vietnam ta a hin bol ji in ke ni support bang win ama jong hi support an bol leo chun tia ka hung ti ma hi a channel link hi comment ma sa pena ka hin pe ding hin subscribe bol pe utin video jong an vet pe u hi te